पाउसे दे युम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मियोय मरी ख कोविड पॉजिटिव ओइखे मिखल मतुंग द मणिपुर द कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी सांग यामना साथी न वांखलकनी आइना मी पाइनरम बदुगी ओना तैनबदा नौमनोबगी पॉजिटिव मसिंग हंथरक्तुन हौकिबा पुंग कुनमरी द मियोय मरी दगी हेना पॉजिटिव ओइरखिद्रे स्टेटस की एक्टिव केस की मसिंग चामक सुपना अहुम द लैरे नाबा फबगी सांग सा द मरफुद्रा निपान दशमिक अहु निपान यौरे IDSP na thokkiba serol amagi matungina positive oirakraba mioi mari adugi manungda ani na Imphal West dagini aduga atopa ani amana Kaksing district dagini state asigi oina ngasi sample saduk tara kamari test tauke masigi manungda mari khaktaba positive oiraktuna positive oibagi sangsa da 0.7 laire nauna positive oirakiba Manipur yu ana positive oikiba apunba mising nauna positive oirakiba mioi mari asi hapsilaba tungda Manipur gi oina positive oikiba apunba mising lakama lising kuntraga taret sumda kuntraga mapan yaure ngasi mioi mapan nava faduna disaster taukhre makhoi mapan disaster taukhra batungda state asigi nava fakiba apunba migi masing lakam ka dising kuntraga mari sanifan taraga taruk yaure active case ki masing na sam ko sumna ahumne Manipur gi wena mas taraga tarit fawuda hanba dose da chada humfuga mathoi dasmik ahumapan covid vaccine kap thore anisirba dose na chada yankhai dasmik amataret covid vaccine kapre atopa pau umatana awangbo NVF की legislature लुसिंग बखन करे KV येनसु BJP लंगाक्ता सवट करे ताराका निथुई सुबा Manipur Legislative Assembly की मेघालदा तमई एसिदा की माइपाक लखिबा अवंगबम निवाइबो NVF legislature पार्टी की लुसिंग बा ओइना अमुक हन्ना खन करे NVF सेंट्रल हेडक्वार्टर कोहिमा की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुर होजे लिजे चुना कुदेक पिदना थोखिबा ऑर्डर अमदा NVF Constitution के आर्टिकल मंगा सुबई क्लोज 10 की मतुंगिना अवंगबो निवाइबो अमुक हन्ना NVF की legislature party की लुसिंग बा ओइना खन खिबाने अमरोमदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंक्शन लेगा गमसेम नरबगी थौरांग तौदु लेरिबा भारतीय जनता पार्टी दनागा पीपल्स फ्रंट NPF अमसुंग जनता दल यूनाइटेड JDU ना सगुले आइने लाउथोखरा बतुंगदा कोकी पीपल्स अलायंस KP एना मणिपुर नासु कंडीशन अमत याउदन लेगा असदा सवतकनी हाना गवर्नर द चेरोल पिसिन ग्रे पार्टी इसना BJP की लेगा सवतपगी चेरोल तो पार्टी इसकी प्रेसिडेंट वरिबा तोंगमंग हाउकिफ MLA किमनियो हाउकिफ हांगसिंग अमदि सेलुनथान राजभवन द चतुनांगसी गवर्नर द पिसिन खिबने नाथ के सन अबिके लोइना याउसंग कुमै हौग्रे कांगला द माइरा लौबर लाकनबना लंबी द चाउना ट्रैफिक जाम थोकनग्रे हिंदू लाइनिंग चटपसिंग के सही खुदिंग की पांगथोकवा होली असिदगी हौग्रे मणिपुर दि कुमै असि याउसंग हाइना नाथ की सन अबिके लोइना द पांगथोकनारे लमजानबा हिजम इरापुत की मतमदगी याउसंग की इरांग नेम थानना ब पांदमदा याउसंग नुमित मंगानी एसबो स्पोर्ट फेस्टिवल अमा ओइना अंथोकना ब पाइखलंबा थाउसिल की मनुंग चनंग असिदि लेकाई खुदेमक्ता कुमै असि स्पोर्ट फेस्टिवल ओइना पांगथोकनारे नमिदागी मतमदा महौसदगी चटरकप थबल चोंगबा पांगथोकनारे इम्फाल की अकोइबदा लेइबा लेकाइसिंगी क्लबसिंगना सिनगुना याउसंग स्पोर्ट्स हौथोकनबगीदमक कांगलादा माइरा लौबा लाकनाखि ngasi अगनबदगी हौना तोंगान तोंगानबा लेकाइगी नारोल सिना माइरा लौबा लाकनबदा कांगलागी अकोइबदा लेइबा लंबीसिंगना चाउना ट्रैफिक जाम थोगदुना चाथोक ससिनदा चाउना कुदोंग चादबा थोगनखे आइवंगनबदगी नुमित जुंगबा फावबा चाथोक ससिनदा चाउना अकाइबा थोगनखे ngasi नुमिदांग वारम चनबगी मतुंग इना याउसंग साधुना मई थाकी मणिपुर की केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सो लोंगसम को ममक लेकाई की ओइन पांगथोकपा याउसंग मई थाबगी थौरम द सरुग याखे ट्विटर द चीफ मिनिस्टर न फंगदोखिबदा याउसंग मई थाबगी थौरम माकी लेकाई द सरुग याबा फंगबदा आइना लेतना नुंगाइबा फावे महाप्रभु याउसंग मनुंग द लोइसिलबा मादुंग चनबगी मतुंग इना लाइसोल थौरम पांगथोकलबा मादुंग याउसंग मई थादना कुमै असि हौदोकपनि लोइनना महाप्रभु की मफम द खुरुम जबगी तांचा अमसु फंगले हाइके ngasi ol Manipur working journalist union amjuna sahi kudingi pangthokpa yausang sports festival kangladagi maira lawdana hawdokre kangladagi mai lawbagi lamjel aduda nawriya fakhang lakpa assembly constituency gi emira soraisam KVSU guest oina sarugya ki amjoge president chawna masing jamlopa members in sarugya dun maira lawraba matong major kulda leva Manipur press club ta maira sukhatke makha tarakpa atopa pau amadana Russia na Ukraine gi akoibada leva capital amade लिफ्ट अकन ब स्ट्राइक चथाग्रे रूसियन लानमी सिंगना अकन ब मोंदंग असि यूक्रेन सिटी द अनोव मिसाइल क्या की स्ट्राइक चथाबद नतना मसि कोनुंग ओरिवा केव द बोंग की सेल क्या काफसिन ब अमसुंग लेबा कासि की नोंसु तंग सिटी अम ओरिवा लिफ्ट दसु अकन ब लंदा चथतुन स्ट्राइक तौखरे हाइरे थाउथु वसिल मालिम की लुचिंग बसन करमलेन द लेबा मिसब यामजिंग स्कूल हॉस्टल अमथि मरि लेनबा युमसिंग द हन्ना हन्ना अटैक चथरिबा असि की मतंग दा थिजिननबा की वफम थागलखरे ngasi angan ba yukta Russia की मिसाइल फुब वेरेसिंग न लिव सिटी की मपान द यामना नंग सांगसिलखि अदुवा सिटी अदुगी सेंटर दि स्ट्राइक तौखिदे मधुगी मरमदी यूक्रेन की सरुकम ओरिबा क्रॉस रोड अदुदा यामना तोइना सतपा मदि अतोपसन सिटी अदुदा तेंगबांग बगी पॉलम सिंग पसिलकपन मरम ओदुना स्ट्राइक अदु साथकी दबु करम याइ हाइरे
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ dagi mail mari rom labda leiba city manaki international airport aduda sauna fokai pagi thokdoksing thokpadagi pung kya amuba maikuna leptana karakfa unake thokdog adu mioi ama sathi na choki ana regional governor Maxil Kozitski na phangdoragle ngasi pung taruklom tabadagi masing khangdaba amada yamna thuna fokhaiba bom sina mafam adugi panak nakpada leiba building sing thak thak nekhe misal singa du black serum dagi kaplapani aduba Ukraine ge forcing ge western command misal taru kapakbagi panungda misal ani amadi very de kapkhaituna mahan ke taruk kapakbagi manungda misal ani amadi boli de kapkhaituna mahan ke thaudogadu da gari samjin safam sing mafam adi amang ata thoki ana Andri Soviet fangdoke live haina river sarasi police kamkhai dagi yamna lapta ba leibak leiva mafam amane sarasi Russia ki latmi sina question dona leikhra amadi matam amadana Russia na attack to bu yabagi oithok pa leira ba mafam amane aroi ba seul da jamna tam ti ba mongda yoi dasal ahum hena lip city ki manak hat khibal laikre maramada lip tam bi lak ani hena leram ba adu Ukraine thaduk tu makoi ki changjapam thina na ba sana ki bana lip chara si yang hang da lehba ki phibam da leire aire ngase angan ba da kip ki jumlo na ba mafam oi ba fodel gi mi leina ba jum sing da Russia ki lan mission attack torok ba da ki mi am hat ki loina na building adu da leram ba mi marfu trani pana mafam adu thaduk tu na nan thok tu chen ke bom kapsilak wa adu da mi tara ga mafandi sathina asok apan nangki aina Ukraine ge resident governor Pavlo Kirilenko na phangdorakhe Ukraine ga goi badali ba city amada hostel sing da school sing da amada buildings na phayo kya soida ngam tan leijaram ba do housing lep tan attack sa dharakli mafam sing adu mi kan bagi thabuk sa thariwa kya na mathau tawri ga Russia ki strike sing sa dharak na jum sagai sa namita mari ufol ki mafam sing amu hana Russia na mun khibane hauki basagol sin namita su Kharkiv ta leiva masing jamla ba miyam ki barakta amadi local market sing da lep tan Russia gi mai dage nangmayo di bom sing kapsilaki tawdok atu da fair fighter ama sibagal hoina atofa misam kya asok ofan nangki ana fair emergency service ki makete ki phangdokre World Health Organization na phangdorok pada anova attack asina mafam nifu gam tari attack sa thage mafam sing atu gi marung chana hospital health facility sing yaure attack atu da miyo taraga ni to sira ba kontra ga marina asok apan thogan kre aire nagara marom da Ukraine ki jamla ba anti tank missile sing na Russia ki lan gi lalong da hongalak pa yai Russia ki mukta lan thengna ba Ukraine da lebak cameron anti aircraft amasung anti tank missile cameron sinda pisalaki ba adun hausi warak pa yaba akan ba arvan kamvit adu ki mukta Russia ki marakta thabak ngamba drop matik chaba phangna ba ki safu nam than gre sayul khara asida Ukraine da tharak leba khwai gi nokwa makal gi anti tank missile gi masing adu angak pane madu housing matam ki asoba lan amada amukta thoki draba oiba maung gi ne maduna Ukraine gi lan mising da afaba khusukulai gi matik chaba fukai ama pire United Kingdom matung khaktana launcher sing yauna makhoi ki tank short range next generation light anti tank weapon missile ising om charuk taraga hom doi thakhe Germany na su anti tank weapon ising ma thakhe Norway na lising ani Sweden na lising manga amasung US na masing kya no khangdaba Javelin missile system jing Ukraine da thakhe atai lebak sing na su khulai sing adu tharakre khulai sing adu ki manung da kaya amadi khwai gi nauwa technology gi ne Russia ki President Vladimir Putin ki lana du hana thorang tokhiba adu da sat khitre madugi baru ibu baram de Ukrainian sing akan ba ating ba Russia na lana hong hot kiwa angka na sing basing baram dagine masigi matak khwai ki nova makal ge anti tank weapon sing aduna su maram ama oire Russia ki khwai ki modern weapon tank sing adu forward side Javelin ki mayuk left da songningai oire Russia na makoi ki third generation anti tank weapon sadre Javelin sing absung next generation light anti tank weapon NLAW sing teng amagi khwai gi son mafam oriba mathak ta thai harifa misal sing asi hek kaf khibaga thunamak attacker sing adu mafam to gi lapna chat khiba handuna fair and forget misal sing aina fawba kaunai makhoi misal sing adu hek kafaga makhoi na laiba mafam adu khangba ngambadagi yekna fana abu kablak pada makhoi na fan ba yabagi khudong thiba adu masina handalle lan manung da maning tamna mangjaba sing verified of project am oriva Oryx na Ukraine ki military na thuai kiba Russia ki tank humpudra to ki marung da makoi ki khwai gi thawang ba di 90 tank 6 yaukre ai he punna Russia ki tank sani tara ga mari mangkre vehicle lising am ga sani marfudra ni thoi chu mangkre aina Oryx na ai he Oryx ki matuk ina lala sa Ukraine ki tank humfu ga mangkre madu ki manung da kun ga ni thoi mafung phana thuai kre arui beta content sing asigi mar oi ba pau khara asi ba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri ba punamak bathaga jari channel asan atom da kanara badi subscribe to bi tribes na subscribe to bi rumoloina like and share to bu so kabi kan punamak bo amaka na thaga jari